zanin akan hun zong te I ruai na thar min santir le turin thole Isu Krista mi ikuta karoin koltire amen welcome speech lemte karon nei dona reilo te in tisuan kan min kai suai turten pahni in min suai hal dona nia kan naupang department Sunday school department in hana Bible chang thu fingte bungsom hi pahni chang ruga chuan naupang chu akal na om ko nga chuan zirtir ula upat hun poin a thla lovang ti a inzia kani le hai mi mang hian tlem te han soi zui ka du dewa naupang chu akal na om ko nga chuan zirtir ula ati a naupang akal na om ko nga kan zirtir na ko nga hian pathian thu ngor in zirtir kha thil tha chu ani thawa amaro chu naupang anni na zona mishing ve bok kan nia pathian thu ngor kha chu kong le lama alo boring ve thayani chu wangin hetianga naupang te ril ruti harnan te an du zong an mani an talen nai te en tirnan chi sang te po niang chu zai te po mo lam te po chu nga an ta na hun zalen a khat to ka han in pek te chu naupang tan a tha em ni in kan thria chu tiang te chu kan kalpui hai zan in ang te po hi ni se chu ta chuan nu le pa ten min hlut saka in hun hlutak sengin in ron kala in ron manga alom em ani nu le pa te chunga lom thu kan soi ni ni chuan hemi kan in zirtir na ko nga hen kalo soi thin angin voi le khata ara mu tum hal chu a harani an tinan marcha te thlai chi kan chin te hian naktuk maya ara chuak hal lova akar tel te athatel te nga ngai ve thin ani chu wangin kan in zirtir na ko nga hian tuna mai chuan bai sei ang te po la phaviau lo po ni thaya ma se huna local zelanga kumaron ral zelanga an hil zir that ziate nakina chuanin an la muthiam venge yang ti chuan nau pangte puala hetianga kan nei hi nau pangte ta na talent an mani thei namo ability ang chi te an theina an thiam zong hetianga an show hian an mani a po hianin engtenga tiang chauna thar ani lo le an mani a aya sang zok le tun aya thazok hian kati thayani ti an mania theina hi an in hriata chumi chu engtine kan tiang chak taka an kalpui thai hi a tha em ani pathian thu hei Sunday school a hian summer camp te kan naya activity sang chunga chuan pathian thu kan in zirtira a tha em amaro chu hemi nau pangpual hi kan nei ve de ulo chuanin nau pangtan hian pathian thu ngor kha chu alo boring ve thina ni chu wangin lal isua mingin khovel lam thil tak po ni chuang si lovin pathian thu ne na in mil takin zan in de po hi kan mang do na kum local le zel tura po kan man zel kan bai sai ani hetiang nau pangpual hi ti kha short speech kan nei thei tok ni ro se tuna chuan kan min hruai tu turten min hruai le to ang kalome Hello. Hello. Kandam tlang em. Kandam em. Yes. How's everyone doing tonight? Good. Okay, beginner ho kanon kalkim em. Okay, when I say beginner, can you guys say here? Beginners. Okay. How about juniors? Juniors, are you here? Okay. Anile. Primary. Okay. Anile. Seniors. Inter. Okay. Tuanin. Last but not least, nursery. Here. Okay. All right. Kan superintendent pontong kanin, zanin na host tour te kania, kaming su nila Monica ram nalali kania. Kaming su vanlarun naman eh. Ole. Tu na chuan mi pui la.
kan sanga khove lom nan ti hemim puila kan sakzo hianin special item nei turin intermediate department ta kan som halang. Okay, guys, before we continue, I have a very important announcement to make, okay? Zaina class din te kha performance kan nei chau don to ro. So can we all be respectful when other people are up on stage? Can we be on our best behavior? Can we do that? Can we do that? Tak chian te kha. Oh, kan u te, kan nau te, kan chian te, ama stage chungan perform chung khan, jong lowin kan low clear top don nya. Oh, okay? All right. Tu na chwa mi pui la ding chungin kan sa don nya. Ole, tu na chuanin special item nei turin intermediate department kan lo some ku bengin lo lo mangu. Tune our hearts to your beat.
intermediate department in thiam lu tu ke muin nuam lu tu thiam kan tiem an thiam lu tu kan ni mo okay tu na chuan special item kan nei chun jom lenga primary department te kan so manga Mizo hian challenge show hunom ta kan chun jom lenga Victoria lu khongai kha in low in ring don ania primary department te kan so me Wow, an van thiam ve Victoria lal khongai a challenge show ran show turin kan so me I'm a
Wow, Victoria lal khong ai. Van thiam nursery special item nei turin kan so me. Wow, van thiam tak em nursery ta chunga kan lo me. Ole tuna chuan special item kan nei chunjom lenga. Junior department lam turin kan so me. God made the sky, the galaxies.
junior department kan lo me in lam thiam le tok ole tuna special item nei turin Sunday school a lam thiam ber kan som don ni beginners. Beginners in van thiam em. Ole tuna chuan special item nunung ber kan nei ma in video clip toy en na hun kan mang do na mi video clip kan nen zo huna hianin senior department special item nei turin kan lo in ring sa do na nia. The crossing light is red. I better stop as Mom taught me. Move! I am going to cross the road. Hey, Jiggle, you pushed me. Why are you such in a rush? Well, I don't feel like waiting. I just want to cross to be able to go to the park and play. Calm down. We can't cross yet. The pedestrian crossing light is red. We have to wait until it turns green to cross the road. Really? Who says so? Our parents taught us to wait until the crossing light is green. It is dangerous. Those rules are for babies. Rules for babies are made by boring people. I'm just going to go. Jiggle, wait! That is not a smart thing to do. Do you see all those kids watching us? Let's ask them for advice. Those kids are very smart. Kids, do you think that Jiggle should cross the road while the crossing sign is red? No! Kids, do you think he should wait until the light changes and it is safe to cross? Yes! Here you have, Jiggle. Listen to the kids. Well, I think you are all wrong.
I just don't care. I just want to cross quick and play. My leg. My arm. Jiggle, Jiggle, are you okay? Yes, I am okay, Pebble, but I'm very scared. That bus almost drove onto me. Oh, Jiggle, that is why our parents have taught us to be obedient, because they love us and do not want us to be scared or hurt. I see it, Pebble. It's horrible to be in pain. And God also doesn't want you to be in pain. God? Yes, God. He also wants us to obey so we don't get to suffer. Actually, a Bible verse speaks about it. Wow. Could you teach it to me? Sure, it is Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord, for this is good. Children, obey your parents in the Lord, for this is good. I like it, and now I understand why it is good to obey. Thanks, Pebble. Thanks, kids. Look, Jiggle, the traffic light changed. We can safely cross now. I will go with you and we can play together in the park. Okay, Jiggle. Kids, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for always teaching us valuable lessons in life. Help us to be obedient to our parents and to you as well, because we know that it is good and that you and our parents want only what's good for us. In the name of Jesus we pray, Amen. Kumpua na ta na ti in Bible thutlung thar bu kumin chunga chiar chua kan ti a chuta chuanin hei kan no pangte Bible chiar chua khi kan om ve nuala Mizo paruk ne na tangin Bible chiar chua kan omani in lama kan nu le paten thei topin tan min lak puya kan fa te Bible chiar chuak thei turin min lo pui saka wangin kan lom em ani ti kha karon sei du ni tu na Bible chiar chuak te hi ati department tinin karon lamanga chuta chuanin min sem chuak tu Bible chiar chuak choi moi na min sem sak turin pastor superintendent Reverend Roaming Thanga kan so mga chuanin nula Monica remnalali po non din sakdon ania chuanin kan anming kan lamanga department in kha anmin kan lamanga ming kan lam ho kha ma ron chwa sakanga loman miron lak sakdon nia ti kha ron puang dolo kani o tuna Rebek lal siam thari primary lo somang helama kut kan beng thau don nya John Han primary som le nga lang Mizo a lal ruat lima junior kha lawin ring don ania reilote in seidu lok kan neya hemi Bible chiar chuak te hi Bible chiar chua hi a ollo ema chuwang chuanin kumina Bible chiar chuak te hi Bible thutlung lui le thutlung thar Bible le joy moina certificate frame nen kan lut sak ema wangin kan hlana ni karon puang non le du ani tu na kan semzom le nga blazing ruata junior kan lo somang blazing ruata zoa Daniel Han kha kan lo in ring don nia
คติซงคาจูเนียระจังอ่ะโลมันไบเบิลเชียร์ชวกไทยแต่อันนี้ตัวน่ะกันเก่าชุนซอมเลี้ยงงานละงะลลรินมัวนี่อินเตอร์ดีพาร์ตเมนต์กันเราซ้อมังลลรินมัวนี่อาโซอาลลลมสวาลีอินเตอร์ลาวินริงซาสลาลลมสวาลีอินเตอร์กันซ้อมอาจารย์โซฟียาลลเป็กเซลีอินเตอร์ซ้อมงาลังโซฟียาลลเป็กเซลีโซอาไบรอันรัวเทอร์อินเตอร์ซ้อมงาลังไบรอันรัวเทอร์โซเวเลเจมลลนุนโมยาอินเตอร์กันซ้อมเลอังโจนาธานลลดินโมยาอินเตอร์กันซ้อมเลอังเดวิดซังลุนอินเตอร์กันซ้อมเลงาลังเจมลลมัชวานาอินเตอร์คติซงค่ะอินเตอร์จังอ่ะไบเบิลเชียร์ชวกจอยมวยนักกันเป็กไทยเต็นนี่ตัวน่ะซีเนียร์กันเซมชุนซอมเลี้ยงหาหลังโจชัวทั้งอ่ะอินเตอร์ซีเนียร์ลลรินทั้งอ่ะซีเนียร์ลลดูอมาซีเนียร์คติซงค่ะกุมินชุงสังนิสมนิปนิชุงอ่ะไบเบิลเชียร์ชวกลมันกันจอยมวยนักกันเป็กไทยแต่อันนี้กันล้อไหมโอเลไบเบิลเชียร์ชวกเตะล้อมไหมโอเลตัวน่ะจอนินบานลำกันเฮียงอ่ะบานลามีปุยลากันสังอ่ะฉันดำตูเปลี่ยนจำเอาทั้งเลต้าที่กันสะดอนเนี่ยกัน praise and worship team กันซ้อมไหมลากันสักนัวเฮียนอินนัวพิซซ่ารวยกิลตัวนี้มีปุยซงได้ยินกันซะนูเลป้าโลคัลเตปอยน่ะเวกตัวนี้ตัวรินกันอินซ้อมติดชวนกันจงใจนัวเฮียนอโปลินทากันละโดนะนูปังเหลาละชวกเหลาอีละบิ๊กจะเรียจังอินกันจานังอโปลเดียมาจังอินกันละจานังมานิโปลเมลินทากันละพดโดนันเนี่ยมัลสมจงใจโซเฮียนกันในอินตูร์เตมินหลันสักตูรินกับทันเชอร์แมนดร.โรดิงอาคากันบอกอันนี้มีปุยแต่กันสบายกันดิงงกันลามเทวังอ้อกดกันเบงกันลามเทวังม้อ
Ole kan lo la dinganga kan chong trai do na ni kan chong trai zo ha helaya hian gift a mo lom man oma no pang kha heta kan lom do na chu chu kan semang o I chong trai yang ule lalpa kan pathian min mangai tu Sunday school night ti in hei zanina hun limom tak kan manga iom puina leiven himna kan chana wangin inne na lom thu kan soye zanina kan thil ti zong zong te mang khan heng kan fa te ne na ithunungin nangin chi angin min tu nge sakang che lalpa zanina khan fakna hla te lam te thu te chi sang sang ngai thla khania khang khalalpa nang man hriat na konga pui tu tha atan lalpan tan kong tha ko mu tu alo ni theina turin mal nangin min som sakang che chuti chuan tuna hian kan lalpa Isu Krista khongai na te kan pa pathian wa na mi mangai na le tharau thiang limom puina ven na du om tak chu in ne na chatuan thlengin lo om zel ro se amen kan la dingang e in ta na tong trai na kan nei lokang e in tan tong trai ang olal pa kan pathian nau pang te kan he na ran roi ula narasu van ram chu heng nau pang te ta ani ti thin tu kan dal pa Isu Krista nang mai na min mangai awangin zanana Sunday school night lim om tak kan mang thaya ene na lom thu kan rila che hun lim om tak kan man nu in e le in mal som min pek te kan e in le dona kan e in te nang in mal min soma men kai roi zel turin kan dal pa Isu Krista min kan dile ole ti khan kan thunga nursery atangin tha kan la chananga an lom man hi zir te kan pe zelanga tha an lak tu ten in pe ngal zel don ania check beginner atanga senior kha zirtir tu ten exam chang list khain na yanga yang exam chang list khain na yanga chumi mil chuan lom man hi kan pedon ania nursery kha